Bishabeles bishabanile sukile walkila yamba lo kabati ohelta oye tu chikuli tele Yucatán walkila eshimalik tesho sikbatiklesh basho kuyuchul le tu halachi Yucatán maurice bilo do salto hetsahe le tie no kulilo kawlikesha le tie que al transporte nocturno Hetsune tu kahil hoy shma bol winalil octubre kutal natsla tel uyandal mako mau bol de ko ubino ubisal otuto le no kuliloba ti akap kukahil mayeho 11 akap taklas 5 sastal utiatum ubingmak le tie masho kumeho buhol tu meho tu akabil beitun hets ektun 15 pesos kun tohol lekan kahak ubotal yetel kutsokol shane de carro meio 31 de agosto daquele que imela mana 22.000 macos okuna kilometer bisalo 92.000 kilómetros o binuyal captico le nucleo pelo le ban que la tioba kutsoko 13 humpele tush kubino betu hetsanero tele octubre shma bolil kapata kubisa mak tu kuchil tak tush kubin Umola iltak mutal maya miatzil inde maya yetul hol popil erik bino mukul tu tsib tu pelo moktan el mul meya yetul much kabil tu nohlumil coreo pexil tal utanil unohlumil Corea Centro del Lenguaje Coreano sai wong jung be yukabal makretio amino kashandiko upexil tiko ukansa le coreano tanil Corea yete shantimako utaniko español be shantak maya bin kun mul kan so kuyaliko ya no yuchile mul meya hilo yetelu pexil ta ula tun shambalo kanan ichilo miatzil leche kapel nohka hilo heloba leche tun luchiniluk in leche martes beyila leche chakikalo ian takpa yokolu nohlumil Cuba heshawilke shot oktubinuk atsik nohlumil Cuba yetel tulak en el Yucatán chen wahaipel chaco wahaipel tushkashha mak seten kanchahi beyo Chilupe nos pexil el holin tanto men umolay protección civil beta nos pexilil ya tushan ukalanda mako waka uchuk nos talamil le chaki alelo tuchuka categoría 3 un mukil tactile duchinile kinile martes so 490 kilómetros yanil tutits ulumil Yucatán tu binunachtal tistakpa yoklu kahil Puerto Esperanza yete tuchikinil ulumil Cuba uyik a 995 kilómetros el hora yete kuchukitak 220 tu bintun tak shamanil 17 kilómetros el hora u chichilubinu hutsikuba tu lakal le chakikailo en regal cosera bastu hol popular de protección civil tu ya la ge le uhalka nabilu kahilo San Felipe Río Lagartos las coloradas del cuyo kale mashanwabash talamilka uchiki tu hab 1980 kahuk imbesal tu en el 27 de septiembre que embesahil umolay el turismo Día Mundial del Turismo tale ichile kinoba tu kashantal bine ubingmako shimbal ti kaho beyo le maso kaha kolo te kaho ma tum antalujo kolo tula tush uyeso bashiantio kapata ku kaholta bashianti hehelas kahilo yete beshan ubinshanu ukono le baso kubetal telo kuyalati turismo comunitario tu mento shan beilo ku takpa hal mako ichil hehelas kahilo tu kashantal ka leha uchuk mako shimbal ka shik kaholbil puli lete kaho tushian le mako kelobo tutsok pel hat la tanchu muka bienvenuya tale meya hilgela beyutsik baltik tushan le makela Josué Luna le titune kubiskmako shimbal tijegelas kuchilo en mucho cabilo kaba Alianza Peninsular de Turismo Comunitario mantastungu shakaltik tulumil Yucatán Campeche tel Quintana Roo tushelu pahtalu bimako shimbale teluka holta basho yantun santelo Unahil Shok, Facultad de Psicología y Chilenos Molay, el Nahilop Shok, Universidad Autónoma de Yucatán. Tuve que mucho tambal y teluk imbesal, tunjan 50 jabo. La juntuyoshk al jabo, ti Unahil Shok, Facultad de Psicología, beitun uchikle mucho tambal il gelo, kutsokole, sa kahol bitunjan, que gelas meyahilo beta. Telo tiupe analte ukaba apuntes e imágenes de una historia, tushtun kuchik besal, que gelas basho. Uchang y Chiluxok 50 jabo y Chilukustal Unahil Shok Facultad de Psicología 50 jabo y Unahil Shoka ya pachkimak ola ti masho yani masho holin tikite masho gushokobi machenchabilu betabitu habitum 1980 hetsu he capital le Nahil Shoka kimak ola ti le Nahil Shok Facultad de Psicología chile bañi kolder holkila sama le wemigli bastukatene tu chikulil tele Yucatán